Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag. Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amasetnan! Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, awanay na. Asawain dan ni Gloria. Ay, kasardan iti mabiit. Ala, aklunan yung tigasat yung kanina na Gloria, tata. Saan ada kayo ti kayat na? Ni tata danyo ti kayat na. Kastala ti biyag, tata. Ada pa nakapaay ako nada. Ay, apay agastoy. No asino dagiti ay ayatek. Saan dagmat akayat? Ala, hustong day tapa naging inom yung. Nabartak kayo. Bay, anak. Tay papas ko ti sakit tinakam ka. Apay nga may na sa anak agwapo. Apay nga may na naglaadak. Hindi kay man agsao iti kasta, tata. Nataor kayo mo ta. Saan? Na? Kunam lang dayta. Nalaadak? Saan nga ro? Manjakam! Diyak kayatin ti agayat pay. Tadyak kayatin ti masakitan. Napanan nga ro din ni tatang manang tina. Napan ije bagyo. Nagbakasyon ije balay daan ti garet akabsat na. Ay, kasta ka de? Nasayaat mo't tagin niliw dang agkabsat. Wen kantap no mailiw-liwag na ti sakit tinakam na. Gapo iti pan nakapaay na. Ay, no apay-pay lang amin akong di aram. Katlaklakayan lang arudan ni tatang. Kastala ti biyag Kayat namot siguro tay adakad kadwa na. Nang runa kat agmay-maysan ije balay, tadamot tan bukod ta pamilya. Wen ngam namin adun anapaay, manang. Idi damo, ninanahwa na abalo ti inaram na. Angam na paay met. Idi kwan, ninanahile na abakat abalasang ti inaram na. Angam na paay manan. Sa ita, ninana Gloria, angam sabali met ti inaklon na. Ay, isardeng na kuman ti agaram. Tapno saanan ang masakitan. Kasta mo timbaga na sakbayan nagbiyahe. Nadidigra ka noon. Para makita no talaga asaanan nga agaram, ading ko. Tatang? Tina, insangpet ko ni Femia dito lugar tayo, anak ko. Umay ko man ipasyar dito balayo. Sumrat kayo tatang. Agmano ka nga ruden akin ni nanang mo, Tina. Si Kamot Samson, sweetie. Saanan ang masapul nga agmano ti anak mo kanya? Pabakit tinak mitlaunay. Ay, sige nga ruden. Ala, sumrat kayo tatang. Agyaman kami. Saan kami ngagbayag? Tamapan kami tupay ije balay dalala nga, Dave. Inakman yam-am ni Femia kadakwada. Tatang, nakaskas daaw. Namin adun anapaay kayo. Angam ita, kinayat da kayo tinakapimpintas kan ubing pay babae? Ay kat, day tamat siguro ati sukat ti pan nakapaspasakit ko iti kalabas, anak ko. Nakaamamwan nyo ngay kan ni Femia, tatang. Ijay bagyo.
Sana taga Baguio City ni Femia. Agababang laang ije balay ni Antim Agaret, ije Bagyaw. No kasta, border ni Auntie Garit dayjay a babae. Wen, anak ko. Oh, apay? Di mo kayat ni Femia para kanyak, anak ko. Kuwa nga min. Ladingitak no maibagak ti kastoy kasla jackpot dyan nga ay ayaten na kayo dayjay a Femia. Ti kunam, siyak ti makapanagnak, anak ko. Napalalo ti panagayat ni Femia kanyak. Ngamin, naimon. Anya? Awan, lala. Ay, saus. Grabe ti kinaman nangimon na. Iti panagkuyog mi anagawin dito. Ay, nadlaw ko at talaga alabnak. Tanaimon. Anya? Ala, madingarod ano na imon, tata? Anya amade. Mayat kidi tatalaga amariknak nga ay ayatenak, anak ko. Anya? Pare Samson. Day, si Kamet gayam day ta, parigar daw. Napan kakadimot nagpinsyaw, nakaskanyak? Wen man, pare. Ay, wen. Nakitak mo ta in post mo iti Facebook. Nagpintas mo tayo nobya mo, pare. Wana! Uray kastuyak laakit kita, anya. Ngam, adda pala kumayat met paray. Agasum dayta. In marangmang muntay nobya mo iti Facebook, pare. Wana! Tapno makita dagiti babae. Anang paay kanya. Ubeng, kan napimpintas met lang adayo tinobyak ngam isuda. Ay, nakapabal ka mo, pare. Sana all my jowa. Makasapol kan tumet, pare. Sana maala ititin na eranday ta, parigar daw. Et, kano tilong table, pare Samson? Madanon to, pare. Nayunak pa'y ti urnong ko. Tapno bongga ti kalay same. Diyak kaya ti simple akasar. Ti kayat ko, tay maawis amin nga amamaw kan kakabagyak. Tapno aduda amang saksay. Iti panaglantip dagiti puso may kini Femia Anobia. Ay, agasum man, pare. Ay, awan lang kabsat nan. Ay, palasa nga kabsat na. Ay, awan Tagmay-may sa lang anak ni Femia, pare. Iso apasinsyakan. Sa dino tinanggap, Ma'am Samson? Ha? Ay na. Agimon sa manain. Naggapam ko na. Aqua. Ijay plaza, sweetie. Napan ko inalatay pensyon ka. Ape ang nagbayag ka. Adda babae akin na sinarak mo niya. Ha? Kunak tupay kahit. Agimon manahin. Agsao ka Ni sweetie, mate. Nagkita kami ngamin kini parigar daw. Nag-istorya kami. Iswa medyo nabayaganak, sweetie. Siguradom lang ang alalaki ti kinasinarak mo. Tano mapanik na kakngada babaim. Agalwad ka kanya. Ay na. Isa anak gayam analaan. Natairak gayam. Tasilo sa tinobyak. Ay, maragrag sa kanak no kasta nga agim imon ni Femia. Panagrik na katsyak ti katairan dito yung lubong. Agasam may data. Laklakayan ako na may dilig kini Femia. Ang agimon pailaan. Kaya't naasawan. Natairak. Tatang, pudno ka di anarabyan kayo manan anagawid idirabi Wan, Tina. Nag-nightlife kami man kadagiti padak a senior citizen. Kat, inapa na kayo ni Femia. Gagangay na.
tagim-imon nga men. Tatang, kanayon samot tan ti panagapa yung kanifem niya. Saan? Isulaang ti mga papa kanyak. Jat tutupan. Tamok apasit la ti panagim-imon na dayjay. Labnak ngamin unay, anak ko. Amuyo lang arudan anaimon. Ngam agpakarabii kayo pa'y lang agawid. Di ad-addan nga agimon. Ay na, bye-bye aman. Igagagarak nga rod. Anya? Maay-ayatanak ngamin nukas ding hagim-imon. Feeling ko kat siyak ti kataaran dito lubong. Anya? Ay sus, tilar aramidan niyo, tatang. Inton kwan, dumakkel ti saan niya pagkinawatan. Saan? Tadyak metututupan. Awan ti mapasamak nga apa, no may salaang ti umapapa. Basta siyak, in-enjoyak ti panagdan nami. Takan hayon nga agimon ni Fimya. Pamanagnak at talaga alabnak jay nobyak anak ko. Ngamnay, tatang. Kitaan nyo adda pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, taamangan no si kanto ti manabtuog. Iso adi kay unay, tatang. Pasensya ka na, no saan ka pa'y lama ikasarita, sweetie. Nayunak pa'y ti urnong kao, tapno ing grandin to ti kalaysata. Okay lang, Samson. Basta di nakisuksukat, ha? Unay kalakit din aya, Fimya. Si kalaang matilab ko kay. Pasensya ka no naimo sweetie. Tadyak kayat ang maagaw da ka ti sa balikan niya. Di ka madanagan, tamaawatan ka. Angem, madamag kumanlaang, sweetie. Sa anak met anataar. Hanggang apay nga agim-imon ka. Asino kumamet ti mailawan kanyak ngay. Nang runa kat lakaya ka. Nagtaer kan tupay. Si kati katauran iti imatang ko. Si kalaang ti lalaki anak karit na ak iti kastoy, sweetie. Iso amabutengak no maagaw da kati sa bali. Ay na. Makapalok mag-iti puso mo't nakitang ibagbagam, sweetie. Fimya. No maagaw da kati sa bali kanya. Agda ka mataya. Anya? Papanam, sweetie. Addamapan ko gatangan ije ili, sweetie. Oh, di ka rumrumor Mabiitak lang ang iti papanak. No di ka masangputan dito'y balay, agsagana ka. Ha? Ay, si kamay. Papanak kumangay. Adag lang dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta. Umdas ka diti kwartam, sweetie. Nayunam aya, sweetie. Ay, wala. Oh, ato iti sangaribaw. Agyaman nak, sweetie. Di ka rumrumar mabiitak laang. Wan, sweetie. Bala, agananad ka. Agyaman nak. Di ka agpastrag iti uri asino dito'y balay Way, nadanag mo na ya. Bala, mapan kan, sweetie. O sige, sweetie. Ay na. Ay na. Kaslaak maita-itayok iti kaulpan. Nukas jay nga agim imon ni Fimya. Panagrik-nakat may saak a prinsipe. Tay kataaran a prinsipe. A pagiin nagawan tinagadu a prinsesa. Aha! Amukon ti aramiday. Hello, tatang. Hello, Tina, anak ko. Agman manicure, pedicure pa ni abalayan Junisa? Un tatang, apay aya? Agpadalusa ko maiti kokok. No, sana rimwar Adda dito'y balay ita tatang. Apay aya? Bao naman dito'y balay, anak ko. Agpadalusak man iti kokok. Ay, sige, taibagak, tatang. Sige, ibagam ta umay itan, wan.
Bye! Bye, tatang! Nay, itaman pa'y nagpadalos ni tatang iti kukuna. Sigod mo ta saan nagpadpadalos ka ni nana. Itaman pa'y. Ay. Talaga asaklutem to'y sakak, abalayan. Ay, wala, abalayan. Tapno madalusak ana imbag dagiti kukoti sakam. Sige nga raw. Ibay-bayag mula ang adalusan dagiti kukok, abalayan. No saan ka nagdardaras, Ay, saan mo't day, abalayan? Sige nga raw. Nag-text ni Femia. Paawid ka nun. Sigurado nga agimon maneng no makita na ni abalayan dito'y balay. Nang runa, no makita na to'y langami ita. Adan ni Femia. Ay, nay, adan ti asawam, abalayan. Adakan, sweetie. Nay, saan mo't nagtagtagari ti asawam, abalayan? Agim imon dayjay, abalayan. Agim imon lakit diken ka. Anya? Ay, saus, ay agawid ak nga rudan. Ay, saan abalayan? Bye-bye am lang nga agimon. Kay kayat ko nga minukas ta nga agim imon kay. Panagrik naketsyak ti katairan dito'y lubong, Laklakayan kan? Agimon pa'y laeng mait. Mange panagnak anata erak abalayan. Napigsapay lati karisma. Tanaimon tinapintas ken ubing asawa. Mangitik autak iti kanan mi kini Femia. Dito'y fast food ti ayan ti paborito na ataraon kahit. Ay na. Pila mo ti agordar iti makan. Makipila klatan. Naalak mo tintay pensyon ka. Nalay ka, darling. Siyempre, Adarling. Siyempre, naminti ko na. Ada Femia. Ada kadua na alalaki iti bangir apila. Sandra ka nakita. Tumalikudak tadengag ti panagsarita da. Nalay ka nga ron nga artista, ano kasta darling? Wala, Adarling. Siyempre, mati ko na. Nairwama kong itikastoy at trabaho kanya. Tila mo day di alakay nga agin iimo naklaon. Believe ka pagilitan ka. Anyati kayat asawan day taoy. Naala naman ng ti pensyon na itan. Iso asigurado nga ng ti kwarta, darling. Sagiti hawanan bain. Paiman. Femia! Susun! Ay! Oh my God, darling! Tumakay ka! Hoy! Agsupli kayo! Ayop kayo! Hoy! Agsupli kayo! Awanan pa inday siya babae. Manangal lilaw! Manglilipat! Nalawag tinangnagyo tatang. Sigo din at trabaho na tikas jay. Di mangluko iti pada na tao. Dagiti kas kada kayo nga adak kwarta na, ti biktimaan na. Awanan ba Pinangnamnaman naklagayam iti awan? Ala, amo yun to no maminsan tatang. Pagnakman nyo daytan. Saan kayo abas tagtalag iti saan yung amamo a tao? Anya langin ti rupak, ngay parang ko kadag iti pinaspasikatak ako kumpare. Impaspasikat ko day diya babae. Imbagbaga ka nagpapatayan na. Hangim ulbod matgayam ti awanan bay na babae. Ala, anya nga ron. Kastala ti biyag at tatang. Adda na tatay pa nagbidot tayo. Tatao tayo laeng mo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana.
di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz, ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.